Minisita w'ebyobwegyese n'emizano Janet Kataha Museveni kurabaraha mukuragogwa ex ashoboriro ku government yikirizine n'abashomesa okumara hakesharingo kabo bakagaruka mu bibina kushomesa kandi mu district ya Kamwenje abashomesa batandikire gukora kandi amashomero gutwahikamo tabashanga bariyo n'abashomesa abarambuzi b'amashomero ibyange bibagiremo bashangira ngo amashomero gayigura kandi n'abana bije konka nyine kwe kuba izo bari kubanza arabatizire barabakonse nyuma abazo kutambara kugaruka mu mashomero gabo na munga bwo mucika byari sa ba government bija kandi bija bona kandi kunamara kusheshe kubija nabagira ngo ngende uze kwegesa abana azo mu kirasi urukurre byo kurambara amashomero yashaba bakuru b'amashomero kureba ngo abashomesa batamana mu kushomesa kwigaze China HTRweho bariyo mu kwesharinga no kubashaba ngo bando kubarakanyise hakiri ko kushuma kw'abana aba babasa kubatera to remedios babasa kubateraho homework nkotu bari ngo bakanyisa akire akomwana ariho nashoma tukabona kutwahita ikintu kisigirweho ukwezo kw'abana bamaze batari mu mashomero nimbanza kuterera abazire kugira ngo nitwe titwe konka ubwiro bwo busigireyo ninshaba batsindikira beji batuhereza beji bareke kubatozo kunuku ubwa hati government riyo netebekanso kutereza inshonga z'emishara y'abashomesa ba science hamwe na arts etwire nereta kamba yaya omugani makuru abejigana nkagana bashatu bishomero ryambara Parents Primary School bahasirirwe ubwo barkwetebekanisa zo kubuzubwa omukitambo cha Miseke bembirwo muhwezi wa bwana mukuru wekerezi ya Uganda Matters Parish Reverend Father David Tibingana imwe bana okweyicerezamu n'ekintu kikuru mnogo kumanyoti indyaha hindi nobu kuba abazire banje batine capacity yo kushashura school fees konka hino mbwine akankwera kashashura school fees hasa nyenda koze so mugisho nanye niza kwiza kuba ni kushashura abantu school fees kuko banahirize kushora bagambire muteho amaskonto baye byo kureberaho abo kuba nito I think tutubire ferias kandi life yiturabere munangwa terinke yabo boka babwine father kabahe environment keji tine chibata kurya tine chibata abwenche nibeho amasiko nk'abana bakurugo mu family ezirinide ogu ashabira beja bariyo baza kubuzubwa okuba bacurezi. We give thanks to God Almighty who has kept us alive and enabled us to reach this important stage of education journey safely and in good health. Kubanonjira mu Rwanda rwe esente za school fees z'amani mukabire muri yo mashomera gandi agitero kumanya agarahare nanagari hihaga betorire Yakobo Kigeranguru, it's a strong warning to us teachers that not many of us should become teachers. For us teachers, we shall face a stricter judgment than others. And Moses said to Joshua, choose for us men and go out, fight with Amalek. Abeji b'ekibina kya Mushanju nibija kubuzubwa habiro bishatu hamwe n'ebiro nabyo kwezi kwa 11 omwaka ogu ahabwa TV West ndi era atiza na Anthony Atwine.